Kedai-kedai ka keran jong kita mendai isna da kamau. Kita pet kumno ngi terlihat yu ni rehadem. Ngindung rehadem ban penungkam ban sina kwai dok ka. Saya pet kene ka mesin kita mendai. Karena ka mesin mau ngin kuat kene kiri hadem. Don artli ki long fungsi tem. Lihat. Tes di dalam. Kamera itu di temen mendai ya kan ka mau kisah penungkam Bandung Krai supaya juga beli untuk ini arah mana kami kadang nak kami mesin kiri Hyundai banyak kena ki keran mentah biasa awalin top apa itu penjira disuruh kenang ban uni bahap heb yang pesin hadir semua dan pedang ugon sina lek da uding penungkam uding na pedang empat ya kena gawe ka celotem kalau tiang bah berani awai mana rekan 2 kilo kesan gini mau kesan apa orang sebut kesan alpeo gawe ka celotem doar sokau sokau kan di temen mendai ya kini ki mau tuan rakna warlang dilukit nawa tuan rak senong kesna di kamdere ka pakai bantkit nawa hadu sam 2 kilo